ebyo nabigambira nyuma abazi yo hakanisa ya kitagata kidikonare amukoro go kuzaguza ekiro kikuru kya Mariamu aho Adrian Katusime Mwebesa wa Mothers Union omuburisa bwa Kihunda ebembiro kuri senjiri Agacencwire nzingo zitu tukaremwa kuba bakaza mtuine kuba abantu bakagamba nakakabatira n'omukazi konke kimweneze tukimanyere rebo ngo mubero kutujuire mutamava kandi izoberi message nkuru munonge yo kutana nekibi tukaguma tubyabashugine nko ku Mariamu yabaryo mukaza shugine abakurisitaayo bahabwira kugumana bakuratura omuntu wo munda ro kugumana abagambira Mungu batakikora yo noza kukora ihano nangu niwe norumanyo jo twonganaza gukora ki ubwo twiro muri twakubanagira iroko umwana w'abandi urugera ki kamuroge ninja kumwita eki nikigamba cyamazi azi kuzeke kiro nshaba kigegererwa cyo kugira ngo amakagitu gabeho ata amakagitu gaheza kubaho tunda bashija bitu bakaza bo mumazazi ekibingi cyabo n'umushija wo n'ubuyakwa ayizire atari kutwazaje bokwinja mu kwatampora bagarukana bareberera amakagabo niwako makagabo sima ruhanga nabwa nyuma aba Mothers Union bebembiro abakurisitaayo abandi bate bazindukira Mariamu Bishop Johnson Twino Mujuni obureberezi bwa Western Kore habwira abakurisitaayo okushaba kandi we barukora ebyo nabigambira gwabiri omubulizi mukuru amukoro gwa Bishop wa North Kigezi Onesmus Asimwe abire na Sima Ruhanga abwo kumara umwaka ari Bishop wo gubira hakanisa Emmanuel Cathedral kamba gambira mwizera ya mukamwitu God blesses our efforts. God blesses our efforts. Umukigambo cyo mu Deuteronomy 28:12 nagira ati ndiyahereza umukisha ebyo rukora naki n'emikono yawe awe kujuno kwawe kugirira mu ngira yaburirwa ujye uteri izoba naza kutaho ubushura hano kanisa kakategereze ukujunwa nkogwe nakwe kugira ngo kanisa eji wagira ngo hari zimwe nizikushekera eji hati zaba ziri kushekera jinerira at the moment nerira Bishop tariki konsas kureto mwahure owagira umeshobora ndio murokore tukabero nizo kanone okaza koroka yangu na nyoma haro wizoro meshoga Bishop bakamkwata sizire bamureta ko musta Bishop atunonuka atumayiro Bishop nukonuka ona ababe omwahure kurago mwahura sambine Minisita w'ebyokwerinda Jim Muhwezi nawe nagira ngo Bishop Onesmus akozero mu muhango okugaruza busya amashomero gekanisa program yo kubuduza amashomero ge tuza kugikora abo kuba Johnson yatugambira ngo this is an opportunity we shall seize it. God forms us into the community of the church so that we can be strengthened as disciples. The life of Jesus is our world. aha mukoro gwaba basize kurundana sente eziri kurenga miliyoni 300 kumarire kanisa gasha kwa Michael atwakire na Dan Basibi.